to my YouTube channel. Video ba ang hiloro niya special halimar. Ita say dadalihan mo to ko businessman Timor-One be mag comienza husin niya business ne o negosyo niya husi zero to niya sucesso. Nebe ni istorya ni inspiring halimar. Nebe how senti kata kapas ato ita Timor-One. Liliu joven sila ato rona hodi bele inspira ita hodi halau ita niya mihi nebe makita ihamos. So continua hare. So, Mount Cesar, ihaneona, niya mag-businessman na be makahau. Durante niya, akara ko sa to interview niya para to inspira how rasig, inspira imi jovem ser selok mos. So, maong belhatete maong niya narang, po introduce ang maong niya business na be makagora dala ko. How narang laiyan. Biak, how niya narang Cesar Gayo, how amigo si Chacha, Juliana, how ema bocao, how agora 14 na, 36 anos. May sila kato sila maon. Lo que negócio Delicious Timor iha 2015. Magere plano halo business ne iha kedang tinan rihurua hitu o 2007 início na bajo primo ida ami começar discussão buka ideia o insat hal negócio. Artura na bajo serviço ho embaixada América. Lá consegue atingir haba serviço ho Fundação Ásia começou em 2010. Rihurua Sanulu toma iha Rihurua Sanulu Resin Lima e depois decidi até lá que serviço para colega Timor. Momento ni mau latau kata haula ko honi serviço hau hetang fale orçamento sinembe atu sustain haunia Morris loloronia sambil hause plan honi business. Tahu com serviço lá ya. Serviço iha le Timor serviço lá. Sim. Mas ve problema ida maka dependência ba salário tempo ne ba tambah serviço NGO ne. Facilitate hetang osan depois ami se serviço houses anudar experiência serviço embasada América Fundação Ásia semana rua simosan. Semana rua halabang matibiang entah barang lao. Saya laba jako entah hau tinggi bai ha pasir putih ou bai ha K41 tambah gostanani gosta safoho depois kon maro maktulung osang barak liu hau liba Bali liba Singapura laba Sieriko. Bebe hau sente sa goza demais lao hau la investe osang ne makori tempo no hau decidi atu. Oh, então mau right osang ituan e depois halo decisão começa. Right tuan gasta te vale, gasta te vale han tempo nar tinan sanulu atu começa negócio. Wow, so berarti quando ia mehi, ita tem que halo decisão, halo action, la bele plano de. How consegue kuliah família sira quando va lo que negócio ne tinang sanulo racing sira kuliah pertama ne bosok ten la ligue fier ne kuliah. Mehi bot me benia la halo sang. I hanesamos le menom ba colega sira. Ema bar khanoing ato halo, me be tau ka to halo. How uluk hanoing ato halo, tau ka to halo i precisa tinang sanulo. Bahira começa negócio e agora lá dia eu senti tarde ali bahawat começa negócio. Agora o Timor-One sede sema ka ia tinang entre 17 e 18 to 25 começa agora. How fier kata bahira tabot certo 35 40 e a oportunidade sai negociante ne vemos sucesso. Yeah, sim. Começa antes né, capaz liu também ita se jovem, ita ni energia se na kono, de investe. Atividade saída det makin interesse né, bem começa antes né, importante lá. Okay, so mau ni business delicious, depois mamos ia business kona ba bikan Timor, ne bem mak afin da license makanan launch ne bakal. Si ne be hawa karakwa satu mau faitok mau experiência kona ba o insa mak mau mai ho decisão atau halo bikan husi buat tahan. Bikan husi buat kulit ne naturalmente ema Timor-One usa husi tempo ba tempo las bikan ne hanesang iha maksanya kar yang boy bikan ne maksai bol yang boybika gibiku ne ne sira halo nia uzung hat ne sira suku ho kesa kwangida saya hanesang biku husi buatan biku boybika. Iha los palos mos iha kawang hamutu ko bakawang kulu mos bele halo bafa iha buahnya tahan tahu iha ahi klak depois quando passa pela hang né saboko kulu depois mas veja termos maksai iha buat barak se quando usando buah kulit mak kulu ser boleh dihang kulu basunu ga ne diferente ne atau nesse fato como am bolu passo makne Fataluko maksa sebenarnya ni lifuana tanesan. Tamna itu ingat tanesan. Sim. Numpang cantik. Tapi realidade kata sih maksa ho fataluko tanesan produzo boy mesti fataluko salah tanesan. Ne usa clear iha jerasang antes tenia beala sira konese bikan fatuk ne. Bahira sira bahal natar lori bahal tos lori. Antau ne essa parte do Simoris. Depois vamos consegue hanu ainda aí. Ini hal buat rumah kari. Mas be ihani viagem na Australia, passeio hau ni Felquan. Anta ami ba halimar iha Darwin. Anta iha Darwin kolega indigenes australiano ne me tababe bolu honarang
aborigine. Sira barak lá não gosta bola aborigine, agora é bola indigenes dele, mas bola bola mas aborigine. Se nem uma clor haba introduz primeira vez a bica ne físico, né? E a ring rua sanulu resin rua 2012. Então é tempo nível começa a pesquisa para fazer todo e consegue retar informação que a nação Índia maksanya nação motivador é uma primeira halo inovação assim inovação sebuah tahun halo bikang entah começa a pesquisa e consegue halo proposta e kusliu mai consegue rin ho MDF Market Development Facility. Thank you supportana minha local businessman. Ini exemplo mana? Mana Yes, caca example belakat. mana. So, idane bikang nebema kalau si buat tangan ya resultado mana. Se ini curioso o insato halo idane continue hari video idane. Bele my music é delicious bele hangus Sim, bele mai ia bebora Delicious Timor berhadapan ho Tiger Fuel. Minha catering, minha casamento, mate uma, bele usa bica ainda né, tambah fácil O ulang tahun. O batasibo. Ideia né desenvolve insato bele ajuda itu yang ambiente tasi nomos ambiente right tambah malu sira baraka tene. Oh, então idane italau satu halo bisnis halo osande, mas benha benefício ba ambiente, benefício. Vamos a falar tambah halo bisnis para ajuda ema lo que serviço campo trabalho e datang halo bicam para ajuda environmento e bahira marico halo hatene. Mas Wow. graças a Deus lá dia. E jovem timoroan bema que paixão bot atau for contribuição ba ia environmento nian e no mos lo sinenet mas be atau cria income opportunity ba feri katua serene bema que for hori faan serene boa kulit ne. Sim, husi vikeke venilale bako vila. A mim começou só to vikeke na e esperamba todos os palos. Sim. Todos os palos. E agora dá dia. Ia bema barak liu belhatene. Sementara vikeke ma barak ma be ami sidak so barak vikeke tama comunidade vikeke sira hodora ami contact. Sema usi vikeke yene e sema usi distrito seluk ne bema ia buat tahan mos. Momeng yene para ami belhatene. Hori bele kontakto imi bele ba hola imi buat tahan mos atau halo bikan idane. Explica itu oisa ita bele usa bikan ne kareko. Medida dene ba sobremesa. Ba sobremesa rita frutos, pudding. Ou hanesang chocolate cake, ou ai farinha tunu. Mat bisu da der ho café. La precisa hola bikan plastic ona, tambah ita orsia ona bikan be bolu biodegradable. Biodegradable katak saira kareke mau. Biodegradable significa mai husi natureza. Fornece husi ai hori sira nebe maki heitene sorsoring ita utiliza ba fale hanesang mecanismo ga media ida hodi fornece fal baita ema. Depois o insaita fornece fila fale ba natureza nebe ma fo recursi irak ne maita. Ne kata ka biodegradable ita usa depois ita entrega fila fale ho natureza sem estraga. Sim, sem estraga. Tempo para nelarang nia bele dispose ga bele sai fale hanesang pupuk barai. Bele sai fale hanesang rainya bokur fila barai. Delicious agora começa halai ba zero plastic e delicious e be aku amila famina e ami toca menos kanuro plastic ami toca menos garfo plastic mas que será produz mas be buat idene bel produz kanuro ho garfo nebe sim idene bele uja ba dalahira kare ne minha proposta ba idene usa daleda mas be experiência nebe makam usa ba event sirhane samba embaixada Austrália ba NGO sira kebanyakan ami bele dalabara kami bele usa to dalatol o dalahat. Se quando bocam demais, sim, roubam demais mas nucleo que tuam, mas kebanyakan primeiro produto misalnya usa te hotu, se usa tam fale, faz dia, tahu ia hamaram bikannya, depois bele usa fil fale. Por sira kami se usa hori hanya larang, depois makaturi mi areto. Ne folio sat hanesan ho bikan kertas, ne be makfang, bol de paper plates, ne be makam hatama. Jadi la caro le vida. Sim, ho bikan plastic. Dala barak ne madian saya mak produce si Timor, ne sempre caro, tani makini halai ba hola fali hida importação ne. Mas be agora mau se explica katak bikan serne ne competitive, ne preço ne competitive ho será bem mais importamos. Katak preço hanesan, la bakul vida. Jadi imi la difícil la troca imi hanoi la lais atau hola bikan ina ne hili bikan ne duke hili hola fali bikan plástico bolu seretena? Bikan timor. Bikan timor. Imi la bela hanoi negativo ida ne bikan timor ne nara bikan timor tambah bikan timor duni. Bikan timor ba ema timor, bikan timor ba malai, bikan timor ba mundo. Ne los keras. Parabéns ba mau ne be mai ho idea fora no ali ne. Hodi bele ajuda italiana sauna. Jadi ajuda italiana sauna liusi a sound serne ya. Sim, ita bolu dihang social entrepreneurship ga ita halo negócio de bem maclor impacto positivo financeiro, environmento social ba itena comunidade liliu ba Timor ne bem macni economia fraculos também itena income dihang industri manufacturer ne
porcento idade. Menos lah 5% Menos si nação barak Ásia ni yang. Tambah ne mak bikan sirah sene saya inspiração baita atunune colega klosan sirah bela halo tusuk sate atau tusuk gigi bela halo santang kelapa tambah meeting barak li ho suspeng nunya santang kelapa depois mos bela halo minanu caca nyaman lo ke minanu na mas persija tang ya kompetitor barak li tang significa colega sirah tem que Hanoi kata Cesar bela halo bikan ita buat sirah bela halo buat celo. Haumos bele, Cesar bele, haumos bele. Caca mas bele, bele silas bele. Então, bica ainda né, nessa informação do malu sira. Bica ainda né, mana sira, how ni bin sira, nebe maka mos ya industri han sira de Cesar mos kala. How dia né mos, tambah ita facet dia makita press ya maki o grau hitunulu ga 70 degrees. Então ni heat, unia manas né maksi tu bakteri. Bakteri sira mate. Tambah né maki industri hahan, iha curso da escola hahane kata hahane tem que tahu ya grau 70 baleteng. Então, saya tem 70 baleteng. Saya ma acontece idane seguro na para horihan. Iha Amerika, how tem to iha San Diego, California, ema usa idane. How sidok to na ba mas ka wala na batinahat. Wow. Iha Alemanha mas ema usa, how foi bateng iha Suedia. Iha Suedia fulang ida balon libah bateng na ba ema usa na fating. Iha Macau usa. Iha Australia, how hetang idea ni Australia. Se ema be avançado li ita, ema mostly ita, ema lah krivi tansa ita krivi tane por. Tansa ita krivi ya. Ya traveling ni importante mo se traveling mau lá em Mirai, depois ma kori hetang idea ida ne, hori bele ma implementa fa. Mana caca, my how traveling significa ita tu hari mundo, lasa tu hari shopping mall. How different itu hang malu timur masih Rona hali dia. Lili ba hamne kolega feto sira layo. Feto mane hoto sira ne ma traveling, quase nessa. E gosta shopping day di mai fali ho. Idane last pa ita de, lili ba itine bot sira ne be makalori impacto ba iha decisão. Decision makers sira nebe mak bring impact to espera sira se hare video society. Sim, por favor share video ne para tene bo sira mus bele hare. Lolo studi banding sira ne samba India, studi banding sira ne samba Amerika, ba Australia. Se hetan buat sira sane, idane mak glorifila mai para encontro ministerial sira, departamento sira, to falimba iha educação civil ba comunidade sira. Saya dah mesti hetan sira nerai, itat mai fahe malu sira, tene inspira malu sira ne para iha setor privado sira. Bele hamori se ita mai fila fale mak ita la lore exemplo ita mai hanori de e mas la halo ne hone experience tamo serviço NGO tina sanulu racing mana inspira los ne los duni haware los duni how itene hahan timor de tos dalabara kau tem ambassador Australia how asa observação itene mal timor ne be maka oposição alto na chefe departamento baleten hare itene hahan akribit anta sada ma halo how blender te hotu la sakribit la dun han tam sira tene de desculpa la sakribit sira hanoi de ang hahan ne hau kiak ma han i loror ha uma han sama me han ambassador idane mas hau mo sente be quando hau baya acara rumah liliu han sa ita ba fo serne na karbes mus iha hanoi de chacha hanoi de sane de hahan ne imagem pobreza Maluk sir na be magora e posição katak sir koni osan tem que hang hotel timor tem que hang sky ba e da nemo sai luta boto se delicious nya e a parte ha on sato halo inovação halo transformação ba ha hang atu ne bela encourage ten mal sir bel hang adila lalika discrimina ha lokal ho ha westernian ga ha portuguese indonesian asian hani hanoi los lima kansane on sa ita bele valorize ten ha vamos compreender katak durante ne emot hanoi ha timor la merece ba comercial merece ba mati umare casamento ou ita tamu rumah justru idane traditional leve ne be mak ema interesse la lima ratu hatene quando vai hira ser mahita nyarain sim por exemplo sa kadaka akar por exemplo ne sankulu ame halo ba quesadilla koko at muda unsa para ema belhang tamba edila ba fama sa konje que teinto America ema hang akar teinto na ba akar teinto Europa how lao lori tene hang atuna ne na fating haturu ba mundo kata timor ni hang iya duni ya timor ni hang iya duni e timor existe duni lihu si idane hane sandalang ina to promove nação timor itself na mos ni hang ni kultura e importante lema ka mai how ema sempre atete de Cesar fa honi matene hang local colega timor wan bara kasne lo ruma sirse lo que fal sirse versailles falo mai how honi hanoin competição dia banação motivação motivação mos dia banação tamo seda se ia tan deliciousnya kadua com ida ia lima por exemplo restaurante barak ne bema koko tem han local nessa restaurante tradicional ia hotel ne lá tem agora sir murafati ia Dionysius ia agora food studio ia restaurante ne fokus bahan lokal balum % na tonde balum % barak liu
Delicious bele dia 98%. Ne significa que tak am persija tan competitor. La bele rua gatolo. Tem que iha atu sida. A hawalua temi aubergine restaurant senior no tem ha lokal no mos linevon. Hau senti mau ni lifuan é importante los ba alin sene be magorare tamba. Dela barak e timor ne hore ema lalais laran moras. Quando ema halo bot ide dia kona sira lalais laran moras. Ita lolos tem que suportar mal. Tamadem hau karibes bahan ya colega internacional sene restaurante. Sim, colega timorone restaurante. Hau karibes bahan linevon, karibes ya agora food studio, karibes ya Dinicius, karibes ya Proema, karibes ya Black Box, karibes ya Henebere, tamba seda. Hau nudar ting nai lor last ting hanebe ma hau ting. Lor hau hangona semana ida ting bahan falfatiselo. Laos tambah hakar hatura sene bede ola ini kala hakara haturu to oinga o sambarak lai. Idene o insapar ita bel haturu itania consciência nudar timorong ho suporta malu nomos itania maturidade ho risimo colega internacional ser lo que negocio itenerai. Ne importante. Também idene haturu itania karakteru bolu dia maturidade ga dewasa ke dewasan hodi hasoro mercado ne bema competitivo teves. Wow. Obrigada barak bali fuan ne bema mesak. How on ya tu gusto at folia meno ba jovem sira me how sente kata throughout this video ne lia meno barak los tena baita hoto e me be se mau iha lia meno se look ne bema kanesan. Parece ide. How ne lia meno agora não importante dia how coleba ne família sira tamba how mo si ha alin iha prima iha família barak ne bema karbes ita ajuda ser na escola sira to universidade ramata la hatan serviço. Mana caca mas filos Amerika mai semana primeiro susar eta serviço. Hane somos colega balon hote Nova Zelândia, balon se Alimarela, balon hote Austrália, Alimarela. Mercado buka trabalho ne agora kik, mercado de serviço ne kik. How compreende tot fieran bele tan serviço. Mas se conita fieran tan serviço, mas itamos bel fieran cria serviço jeglio. Tamanem how encoraja colega sira. Liliu ho jovem idade de 17 anos, Liliu ne bema kinama ngosangia, hakar ajuda investe. Aprende-se agora. E ele menos inama sir ne bema ka osang no iha possibilidade economia diak suporta wan sira para beba serviço restaurante servir ema onsa sira em caixa sir ne moris ba sociedade baba inquieta husik sira halimor telefone kita husik sira passatempo telefone sim e dene sai hanesa motivação bahau para bahir hau iha wang hau tenke hatuda kata kei ototina sane o ajuda iha restaurante o bele ba hasoro em sir fang animal fang ikan atunane sira bele hare realidade kata hau tren hau niang atu sai dewasa li i onsa bele buka osan rasik bahira hau buat la depende bai nama ne osan i dene importante li tam hau hare rasik musi an familia barak mai osan mabe karik hau bele sala hau ni hanoin sira fodi resam sala balabar sira tam hoto te tenki ba escola bot hoto tasne la os emoto serviço kantor hanoin deklo la bele gasta tempo ba kuliah se consciente sala mampu i obriga nama ba kuliah lohitang inama investe osan iha universidade. Tama tana sema heta oportunidade atu bele negócio investe sema de timor ne serviço lá e investimento lá iha nu au be haref batar botot ia hakiak mano agora hotot hanoi hakar hakiak mano oida delicious holo bototo delicious ne hola mano local nan fahi local nan bibi local nan karau local ikan local ami beneficio agricultores hakiak nang animal nomos pescadores lubu kida nebe halo favor. Wow. Obrigada barak ba lia meno dane ikusliu se imi akara kato aprende luta delicious timor nia business ia futuro in mai kita lua like seranya pagina Facebook e bele hak basic my delicious bele hak basic my delicious mai diretamente hane hodi kokotok ni hahan hasuru nia lovely staff e nia director rasik hodi bele inspired. Obrigado Chacha. De nada, obrigada barak ba tempo. Mau ne busy loss maybe nia akara kato halo tempo hodi how bele my interview tuan. So obrigada barak los. Thank you so much Manse. Thank you. Good luck, all the best. Thank you. Bye. Bye.